E mata whiu ana te hapori o te Wairoa I tēnei wā, nā te nui o ngā pakanga māpū, kua hua ake I Wainganui I a rātou. Tokorua ngā tāne no te māpū mangaru me te māpū mangu kaha, kei roto I te hohipera o here taunga I tēnei wā. He mea pupuhi rāua I roto I ēnei pakanga. Kei a Mikey Sherman, ngā whakamārama. He āioa te Wairoa I te rangi nei, he āhuatanga rereke rawa ki te pako o ngā pū I ngā wiki kua taha. So they're a pathetic group of people with pathetic arguments and it's rubbing off on the public and they're sick of it. I tēnei whare hinu I pūhia tētahi mema o te māpū mangaru I aia e whakaki ana I tōna motuka ki te penehini. Koe nei te utu e whakapaiti ana mo te puhinga o tētahi atu tama I te tūrei, he herenga ona ki te kenge mangukaha. Kei roto raua tahi I te hohi pera o here taunga. There are one or two people that are nervous because it happened in a public place, but they're more annoyed than scared. Ka mā hara. Kai pā atu I tai raru ki I tai tangata ki atu, kāri roto I nei rōpū aha rānei. Ko Miriama Ainsley te tūmuaki o te kurakaupapa Māori o te taone. Ia rā ka kitea nā āhuatanga ka pā ki runga wa tātou tamariki. I te mutua, ki te aro ki ira, kai te riro atu koe ki ira āhuatanga. E hara ngā pakanga kenge I te tauhau ki tēnei taone, e whāngā tukinga I tēnei taunua. He āhuatanga kua kitea kētia I ngā tau waru te kau, I taua wā I tū ai tētahi whawhai pū I te tiriti matua, tokorua ngā tāngata I mate. Hoki rawa mai ki enei tau, ko taua āhuatanga anō, I te taurua mano mātoru tokorua anō I pūhia kia mate, ko tahi no ia kenge. Tērā pēr te kau mā whātau ki muri, I tau tītahi āhuatanga pēra, ka puriti ana tamariki ki te kura, taino ki te wā ka rongo kua pai. We're aware of what's happening and we're going to do everything within our power to either eliminate it or reduce it. Hei te wenerei e tū mai nei kahui tahi te kaunihera o Wairoa ki ētahi māngai kāwanatanga me te tari prihimana o tēnei takiwā. Hei reira whakarite ai he mahere rautaki hei kaupare I tēnei āhuatanga. Mikey Sherman, Te Karere.